Hola, bon dia, com esteu? Jo sóc el Todor Azurza i em fa un gran plaer estar amb vosaltres mitjançant aquest vídeo. Vaig aprendre el català quan vaig viure a Andorra durant 2 anys. Fa molts anys que no ho parlo, o sigui que gairebé ho he oblidat. Après, je suis allé vivre à Paris, en France. Bien entendu, donc, j'ai appris le français en France. Je travaillais dans le monde de la finance, dans les conseils. And then, I moved to the United States of America, to Boise, Idaho, where I live with my wife and our dog. You might know that Boise has the largest Basque diaspora in North America. Eta noski, Euskal Herrikoa izan da, euskaraz ere hitz egiten dut. Zuekin hemen gaur egoteak, nau ni benetan alaitu. Munduko hizkuntzen aniztasunaz gara gu hemen aritu. Ahal izan da hainbat hizkuntza zuek ikasten jarraitu, ta naiz gutarik bakoitzak hemen hizkuntza anitz baditu. Ez ahaztu arren gure euskarak, hemen gu baizik ez gaitu. Hemen gu baizik ez gaitu. Adeu, fins aviat, a bientôt, laixter arte, see you soon. Agur!